afen so kwaku manu afen so no u business ya wo ye ayo koke adwuma anu odi hu koke ana kwaku manu e wodi ayeye sawan ka wanu antum anu koke sika na wudie no wanka wanu antum a wanya okaka sika bi ukoka sika bi na wudi a kwaku manu ka wanu tum akateche ka sase we nyina wie no wajam mamoto aya no kure ananya no kure baga na fo ntie me masam kan plain me masam nan kan fa ho fi se mu yenu nyina no mu ya selfish mu ya fo ya ka omienu a do ya fo pa kwaku manu kwaku akateche fifa na sama baka kire wono wo ya de dai anamo be na wutu afa abusia se wo yobi a wodi agro ewo media na so dia ene be na wotwe mienu ni de wo se entokwa bi ekoso de between Okatachi Afrifa ene yenya be ma Kevin Taylor a wo modi beef no ehhehye so we nam so ma ye brother Kwaku Manu enso de ne ho beje sa beef no ma nsem wo keka ye no anye Okatachi de eno enam so ma Okatachi Afrifa ba bonten betena for the records ni show na ya wo ne so kire se Kwaku Manu wo pese wo te dia ene wo beti fi se wiase wodi kokomuti kwa yi a ye de sotroja okwan ti Kwaku Manu de kokomuti akwa yi de ene na ono Okatachi no de sotro ja no kwana so puso no so de a wo beti ne kankan no nti Okatachi Afrifa ka insendi allergy kire se Kwaku Manu Ghana ha na dwuma wo ye no wodi koke hudwa eno ye baako afei nkwala bi a ewu ye ewo di school wo no womra na ometri mo kan de sa no wankomu kese oja to ho sa na ye hwepan se enkodi mu enchemu ebeba fi se Kwaku Manu so ba bonten ebede na kire se nsendi o fa ho no on famra abonten se me no e ka say de wujam e de video bi abeto emonten so a wo confirm ni Okatachi Afrifa mensa e kan ya wo kire se ane cocaine dealers video e koso no kwepa e wo Kwaku Manu akachafe so nkwala na Okatachi Afrifa e kire se wo ye e wo Kwaku Manu eschool no kredu e wo too much gh ene we nego so a wo hwe mesre se ube me subscriber to so now the bell no account se be na upload ni to the one first person ya won sa ebidi kan akabi se ye body ra ensem no mu dia se ne busu me de mu ntremu abadeda ne nyina no ene beef bi a ehye ase e wo Kevin Taylor ene Okatachi Afrifa mensa ntemu a Kwaku Manu ede ne ho ebaji mu bi no de ne ho baji mu na ne ensem a epipi ye de ye nyina enimsem e wo Ghana ha nkwala bi ewuwo e wo ne school ni koke ho sensem bi ya ekosowei ena enrada obetina ase e wo federal records na ye nyina ye hwe kwan se enkode ensem no mu ntremu ebeba na so wansan ankomu bi mtinye ne so o ene nka akwakoda na nsem no e ka se de busia ensem no enkoda ya ya wujam e de video bi abeto monten so a wo kire se Okatachi Afrifa e ka sa no kire se nkwala bi ewuye e wo Kwaku Manu esku wo kire se ai Kwaku Manu wuti school no jam se nkwala mienu bi efri mu ewo school wo bra na bechi ba fe koke hu sensem na Okatachi Afrifa e kan no jam e de mu confirmation aba wo bi sa Kwaku Manu se etesen afen so Kwaku Manu afen so no u business ya wo ye ayo koke adwuma anu odi hu koke ana Kwaku Manu e wodi ayeye sawan ka wanu antum anu ukoka sika na wudie no wanka wanu antum a wanya ukaka sika bi ukoka sika bi na wudi a Kwaku Manu ka wanu tum akateche ka sase we nyina wie no wajam mamoto aya no kure ananya no kure minisa social media de obi atimi ko obi atimi social media obi atimi obi security pie ebi de bi voice message nyina be ba ponten mi penyame o Okatachi Afrifa asem Okatachi Kwaku Manu no Ghana for the abutifo Kwaku brabonti be yi wano ba Ghana for ntie me masam kan plain me masam nan kan fa ho fi se mu yenu nyina no mu ya selfish mu ya fun ya ka omienu a do ya fun pa Kwaku Manu Kwaku Okatachi Afrifa na sama ba ka kire wono wo ya de dai anamo be na wutu afa ho Kwaku Manu
Abusian sami ena de ababesu ne wojam eken na Ghana for se yemi se wojam se wo ena wo pai kromfo wo na wo pai se wa de ayra fe de enti na wo kire se ne wo pai no kromfo no wono ena ememeche nsem no wo no aba bonten ena wabeka se no katache efifa eka no no kure wo no asa aba be confirm wo se wa be sisu dia wo de stamp be sisu so de stamp be sisu dia ene kwakuru na wo san friend se wo mra bonten na wo be yi ano no se wo ni prover anka wo ka na we na se wo ntime Australia Ghana for se mention na so bob sika de ni so no so aggressive man ntino video ya beto months so ni se na tie bia wono so e de ho response e be ba wo de ba ye mama so embu ho e be san dia ba aba beso na ansa na no ne abe ya yakwa kuhwe mesre se ubeja wo comment e wo ase ama ye hu se ne wo so wa adwen esi e kire wo efa e wo beef yi ene ensam a e koso e wo man Ghana yi emu afi ni we asa subscribe no so e too much gh e ya ma we fi so be click on the bell se ne be ye na upload ni to what the first person ya wonsa e bi kan akabi all the social media platforms so ko wa e too much wo subscribe no like no share na wo nua bi so enyi bi ahwe that good and I'm just so macro.